cartons we pick from every facility, the name of the facility, the owner, the location, the owner, telephone number. Chiza Kenneth yashobora kuba kwasira box z'Emibazi 185 erikusia million 85 otireho no kukinga Obuduuka bw'Emibazi 96 bitine license omuri burenje bw'izoba ompotoro okwihoro okubanza okutandika n'ebiro okutandika n'amande kwika ebiro 12 kya leero National Drug Authority ekaire mu kichweka kino nitukora enforcement tugenze mu districts district ya Ntungamo, Kamwenge, Rubirizi, Kisoro na Mbarara kutoza abantu abakutunda Emibazi bataina license. Mu operation ya itegyo tusangire Obuduuka buno obutaito obutweta drug shops 96 obere nubukora taina license. Oguye yanje yashobora ngo bine obujunanizibwa obwo kwa license bazeri kutunda omwihanga aho yatera abantu muranga arikubagambira ngo abo bona barikuguza Emibazi tine license bije babaha babire. Omulimo gwetu gwa National Drug Authority guli gukora nti abantu ba Uganda n'ebisolo byabo batungira Emibazi era mutindo kandi Emibazi ekora ekukiza kandi takuleta ki obulemezi ali obwomezi bw'omuntu olungi ebisolo. National Drug Authority ina obujunanizibwa kura nti tulina obujunanizibwa ku licensing Emibazi y'abantu n'Emibazi y'ebisolo. Emibazi y'ekijungu n'Emibazi yaitu eyekinyoro. Udra Mulindwa or senior inspector yashobora ko omuntu aine kumanya eduuka y'irwariro eritine license hamwe n'Emibazi erikuguzibwa aho yahiga buri muntu okuzoorera ishu. Mu ngeri yokka gy'osobola okumanya kino drug shop oba edduuka eryo ly'ogendamu nga lirina eddagala liri mu mateeka wogenda musooka otambuze ku maaso weetegereze mu dduuka eryo oba mulimu license NDA gyegaba. Normally license regional offices zino zigaba license nga zikola omulimo gw'NDA yonna ne zigaba license ebeerako akafaananyi k'omusawo oyo aweerebwa olukusa okubanga alabirira drug shop eyo okubanga egenda mu mateeka bulungi. District ezikozere Mpotoreji zirimu Mbarara, Ntungamo, Rubirizi na Kisoro. Ndi Olivia Kamusime abwa Tayari West omuri Mbarara.